Na gabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antor News. Kubleye phi baro kini gilong ki khubor bamta kasni. Ya kamet badang sa jong MDC Kashela constituency la pendem on tem menha ka arfu fratrek ujeliu arhajar arfsau hasnong maulong dong mauria. Kasnong maulong kadei kasnong balapun lakha yo ba tenwel dekhar bat uya poishong kha hakikur khalap maulong. Ha kajing ai buram khaddu yo ba tenwel dekhar layadon uba met ba lingdo president ka party ha kajing yasinran nang u Dr. Jemino Mautho secretary uba Renington El Thongkar MLA Maukerwan uba Tita Starwell Khan MDC Sora uba Deiru udukot kalyang persya ka KHADC bat uba PNCM u Deputy CEM bat ki MDC. Na kalyang kaseng UDP state kelapen pau kajing sngosi halor kajing do u MDC khamsha rem ya sausin kenthi. Na shela pensngo ba met ba lingdo president rangba ha kajingle buram bakhatdu yo ba tenwel khar hamadan football maulong. Kaseng UDP kabashim ya kajingle buram bakhatdu yo MDC shela haringkat ka KHADC kablashim ya kasalami bat kajingput bikur dakatnat pulin. Ka UDP state ha kajingelam uba met ba lingdo oblabu sentiu ha kajingle buram yo ba tenwel khar ringkat kinongkit kam ka UDP women wing kila ai khublei khaddu. Haswa bantep ya kamet uba tenwel khar ka UDP kala pentap da kalama kaseng hadrong jong kasenduk. Kabaar minbo yo sentiu na ki leader yang ki MDC. Kabaar. Kabalai na KHADC ba PNCM. Kabaar na ki leaders yang ki MDC. Gosau na ka UDP state
Banduk no ya weu rang korda tinggal dekat. Iba tinggal dekat ulang wei na ki lainut ki MDC. Ki parinitan ki bala senior tam la banong. Kata Dion balam plang bla na mau plang kondisi balong sauten. Balati blang khar kongor na nong thumai balam sauten. Batem thup iba tinggal dekat ibalong sauten. Lamran bertengkar. Nadu no yang weu rangba kalau sisa kajindo bakrau na kebendakan district council kacau. Bisa sasa armut berdiki Southern MDC kata ibalam perang bla bar iba untuk bangkar semua. Iba tinggal dekat disusu bulalongu nong mikmat nasional Southern kenki ulang orang ba obla iba haka perkat kedai haka sensar da kada balong briru baskinti ngai telang bat ye naga por ulong sisa orang ba upadon ye ka principle kumbal on kinong tuai kerem sikmat namar ke Islam joki haka jinglong MDC wajan baro pinyoyi ki nemplate ra pirong haka kamera jong nong yalam jong kalian yate yang persya pinyoyi ka jong ba tinggal ka pirong haka kamera jong siam pinyoyi ka jong ba tinggal ka pinrong haka kamera jong chairman pinyoyi ka jong ba tinggal ka ulong sisa ulang ba no senyang haka babon ki benta na ka benta ka constituency na ka benta ka party na ka benta ka district council kam tambe na du sibune ira ding hatno kajong iba tinggal dekat kumpangalong ini kisni kamnyar ka pinyoyi ya ki breu ki badon ya principle ba tinggal ya ina kumlaong haka party longkat balong jangkat baja kan nong rim kaskap yahapan bot ikidinjat dong lurang ba bolong kan nuksa ka babha na ka benta jinilang baro hoy ya sauto kun ki pai ba jong ka kondisi kalong ka jingdu ka bakrau ya pi bandu ya ro jong nong mikmat ba pi pi thoi kham tam e na ka benta ki bahingsam kham tam e ikong ibalong ka kurim ikong ka mensim dom sing nama kali kejing kia, anda di barok ngikep bagi long kejing buk baik buk renti, kita mau belai try kendak napen, angin skam mau belai undur rengkat lembat ni barok, terpang jadi kong balong kekurin, ikon, sew banyak skam, kitbok rengkat kejing dua, mau belai kejing pengen kejing sup, nong aplang berot bah, bangnya apan sanya. Unong ya hajan ya ublay umuran kat lambaki. Next time bata mensim ke jogi kan yo aban song. Bata jelah rokoi. Banuan bad ya keban burom kado. Yau ni riurang ba. Ba tinggal kat. Ngaya hene ke puar kadang ke jingong ke ba kiriu syampang barbo bat ke badan ke jimut ya ni kum jibril ala ke jong bentak langi long kino yalam haki seng sang bertei
Sensyar, kadar, snow pau. Lani lang ilong kumno. Lese kaban pensosi kaban perketangtam haga jingin jong beliau kabdei kecilnya. Henry kalau lada kecil ini kebaksan dong kecil mut juga. Batin yang terhal Yeso kecil keren nado nuying mana. Nakalian kekur kita dekat kur dong kita kelak bana nuying kesan bana kita senang kata unit dong kapati UDP yang nesya Pilama batila sakhi dalade yaki kam kiba baha kiba udi ron bahwa lek nakwa manong ni bagi ta ki kam kiba pipila nam mabhaya mate kim simkut tang haga konsensi ni kasam mapipila kilalong dinuksa yaki way pat sabah dong ni barkilalong kidendat kibalese kibabon malangka sitom manbon ulong riurong ba ubalala ong hot bat umlong brio ubok tulot hagido-gido di pensyon lakalong hagasnong katao kanying kesem lane hagaw political career ke bawah udang batin kumasisnam taman swa ila pasyaw ha ilong ba nga numah asyo try ya kabangan yan election haka next natip bay guys don gajin sitong tabang amsya poy perkat bagan poy hado utok po o yan batin takajin sitong tayo brio barok ni sitong balong yun babatin kani kamday karay di jompi up ya kapo kabadai hindi siya perkatla nagalian jawa nga kemilenti yung ramba bawang na yung kunyang yung kanika eleksyon lada ka din dalalong mantakas na lani rakalong akibnahay kibanuan na da community ba't nakajing sos kam nakajing kirmen bawang wan long biyang UMDC sa isisil sa isya ngamnod din atatin na mga padya kendo yun rubriya uban kento yay batin yun ang batin nagkanta balik na ong ya gani kadaw kalong araja kat sawat araja kat tunda laikun ya election South Sin banjok South Sin lenter ya election umde kang bala bang ay skimo lada kam don the quality ka balong kerpang hau de roba ngamge jo election na so skem manyang ni ban trend ya kikama bahar coba teh nama udah long roof ta Dena kata-kata mapi ke konsumsi ini kita dorong lah South League dem. Lalu kalau kuno, lalu udah nak opposition ni, lalu udah nak jadi secara keruling ni, PI ini saya apa dia? Ini romba ke principle bagai ethics of politics. Dene beri mo pag ikanuksa. Ngilana banyo ya gini. Habang ikren ya kikam jangka politics. Kalau kaya kaya jabapun siya na karkong perkat kebat.
Dengan abang jualan penyesuaian beli. Ngaso siang basi sin bola ai jumut. Kamut ba udon vegetable. Unung keren ban ai jumut lada kamdan vegetable. Apa?